Reka twizere ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza aho mwaba muherereye hose. Tugiye kubagezaho amakuru ariko turibanda ku gihugu cy'u Burundi, aho mu gihugu cy'u Burundi ibintu ubu nyine bimeze neza. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhindura guverinoma, akaba yahise ashyiraho Premier Ministre musha. Turaza kandi gukora ubusesenguzi kuri iyi mpinduka yabaye ku muyobozi wa guverinoma, aho Gervais Ndirakobuca cyangwa se bakunze kwita Ndakugarika yamaze guhindurirwa inshingano, akaba yagiye kuyobora Sena. Turagaruka kuri iyi nkuru kandi ivuga ku buryo uyu Gervais Ndirakobuca baba bamuhinduriye inshingano kubera ko muri no minsi atarimo yumvikana neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakunzi bacu, turagaruka ku kazi k'uyu minisitiri musha bashizeho, premier ministre bashizeho, nabo bazaba bagize na bagenzi be bazaba bagize guverinoma azaba ayoboye. Turavuga ku kibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze guhagarika viza z'abarundi, ndetse turavuga kandi no ku kibazo cy'ibura rya peteroli cyangwa se igitoro mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kuzengereza ubukungu bw'iki gihugu cyo muri Afurika y'Uburasirazuba. Bakunzi bacu, mbere kandi uko dusoza iyi nkuru, turabibutsa ko abanyamurenge ku minsi 13 z'uku kwezi kwa munani bazibuka inzirakarengane zaguye mu Gatumba. Amakuru yacu rero tudatinze, mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yamaze guhindura guverinoma, akaba afite guverinoma nshya bagiye gukomezanya muri no minsi isigaye ya manda yiwe ya mbere. Evariste Ndayishimiye yamaze guhindura premier ministre, aho premier ministre musha yitwa Nestor Ntahontuye. Nestor yahoze ari umudepite, ariko mu mezi make yashize bakaba bari baramuzamura inshingano akagirwa ministre w'imari ya leta. Uyu mugabo utarumenyerewe cyane muri politike y'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko muri CNDD FDD atari umuntu uzwi kandi ukomeye ufite amashagaga nk'ayo twabonanye Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca. Abantu rero bakaba bavuga ko Evariste Ndayishimiye yaba yatangiye guhindura umuvuno, akaba atangiye kwigizayo abo bafatanyije mu kuyobora CNDD FDD ndetse no kugera ku butegetsi. Bikaba bivuga ko yaba yatangiye kubigizayo, agatangira kwiyegereza abafite amaraso masha. Nubwo bivugwa ko Gervais Ndirakobuca aka Ndakugarika, nubwo bivuga ko yahinduriye umwanya yagiye kuyobora Sena, ariko biravugwa ko kwaba ari ukumwigizayo cyangwa se kwaba ari ukumushira ku gatebe, dore ko aba basendede bikunze kuvugwa ko bakunze kurangwa n'agasuzuguro bagenda bagaragariza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abenshi muri bo bikaba byaravugwaga ko bahoze bamuruta, n'ibisanzwe bahoze bamuruta mu buyobozi bw'igihugu, dore ko nka Gervais Ndirakobuca na Alain Guillaume Bunyoni bamutanze kuba bari ibikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri CNDD FDD. Uyu Gervais Ndirakobuca mu minsi yashize hari amakuru yumvikanye yavugaga ko yaba atakicyumvikana n'umukuru w'igihugu ndetse na First Family. Bivuze ko umuryango wa Evariste Ndayishimiye ngo utacanaga waka n'uyu mugabo wari ukomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubabwire ko Gervais Ndirakobuca afite amateka atoroshe mu gihugu cy'u Burundi. Mu myigaragambyo yabaye mu 2015, imyigaragambyo yiswe iyo guhirika ubutegetsi, yaje kuviramo n'ibikorwa by'urugomo byaje kurangira n'ubundi abarundi benshi bahasize ubuzima. Muri ibi bikorwa byo mu 2015 habayemo coup d'etat yakozwe na General Adolphe, ariko iza gupfuba. Nyuma y'i coup d'etat rero hagiye hagaragara ibikorwa bikomeye cyane, aho bivuga ko uyu Gervais Ndirakobuca wiswe General Ndakugarika yagiye agaragara mu bikorwa by'urugomo, ndetse ari nawe wagize uruhare rukomeye mu iyicwa ry'abaturage b'abarundi, by'umwihariko abatutsi bapfuye muri 2015 baziraga ko bashakaga guhungabanya cyangwa se guhirika ubutegetsi bw'uwari perezida w'igihugu ca Burundi
nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Kugeza kuri ubu nyine kandi Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari nimero ya kabiri ku bwa perezida Pierre Nkurunziza ubu akaba ari mu gihome, aho rero yamaze gukatirwa n'inkiko zahariye mu gihugu cy'u Burundi, akaba ashinjwa gushaka kugumura abaturage ndetse no gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bahoze ari inshuti ndetse bahoze bakorana mu kazi ka buri munsi. Evariste Ndayishimiye mbere yuko aba perezida, reka tubibutse ko yahoze ari umujenerale, aza gusezera mu ngabo ahita ahindurirwa imyanya, aza kugirirwa SG cyangwa se secrétaire général wa parti politique iyoboye igihugu cy'u Burundi CNDD FDD. Nibwo rero yaje kugirirwa icyizere ahita agirwa umukandida ku mwanya wa perezida, rero ahita asimbura Pierre Nkurunziza nawe waje kwitaba Imana nyuma y'igihe gitoya Evariste Ndayishimiye amaze gutorerwa umwanya wo kuyobora igihugu. Bakunzi bacu, reka tugaruke kuri bimwe mu bitegereje cyangwa se mu kazi gakomeye gategereje uyu mugabo Nestor Ntahontuye. Bivugwa ko ari umugabo uzi statistique cyane. Uyu mugabo Erasto, uyu mugabo Nestor Ntahontuye akaba asanze igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo bikomeye cyane, aho kugeza kuri ubu nyine ikibazo cy'igitoro mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kuba ingorabahizi. Igitoro si uyu mwaka gusa kibaye ikibazo mu gihugu cy'u Burundi, dore ko kuva ku bwa Premier Ministre Alain Guillaume Bunyoni hatangiye kuvugwa ikibazo cy'igitoro. Ku bwa Gervais Ndirakobuca nabwo ikibazo cy'igitoro ntikigeze gikemuka. Bikaba rero bivuga ko ari bimwe mu byagiye bituma Evariste Ndayishimiye ashwana bya hato na hato cyangwa se atumvikana na hato na hato kuri aba ba Premier Ministre cyangwa se abashikiranganje bakuru yagiye yiyambaza muri guverinema, ariko bananirwa gukemura ikibazo cy'igitoro. Kugeza kuri ubu nyine rero igitoro mu gihugu cy'u Burundi ni ikibazo gikomeye cyane, dore ko hari nubwo biza bigera igitoro kikabura cyangwa se essence petrol bikabura mu gihugu cy'u Burundi, kugeza aho abaturage baza bapanga imirongo bakikorera amajerekani nk'abaja kwiriba bagenda bashakisha station za essence zaba zisigayemo igitoro. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko uyu Nestor Ntahontuye bivuga ko ngo yaba ari inshuti cyane y'umuryango wa Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko First Lady. Bikaba bivuga ko rero uyu mugabo yabaje gukora akazi gakomeye cyane, ndetse ngo byaba binavuga ko yaba ari umutegetsi mwiza n'umuyobozi mwiza, dore ko muri ministeri yari amaze iminsi mikeya ahawe ministeri y'imari n'igenamigambi, aho bivuga ko yarimo akora akazi neza cyane nubwo atabashije kubona umwanya wo gutegeka igihe kinini. Bikaba bivuga ko rero ari umugabo rwose ngo w'umuhanga ugiye guhangana n'iki kibazo cy'igitoro ndetse n'ikibazo cy'ubukungu bw'u Burundi bukomeje kuja hasi cyane. Ikindi kintu kandi uyu Premier Ministre asanze kitameze neza mu gihugu cy'u Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri ubu nyine ifitanye ibibazo n'igihugu cy'u Burundi cyane, dore ko yamaze guhagarika viza z'abarundi bashaka kuja mu gihugu cya Amerika. Perezida Donald Trump kuva yageraho hari ibihugu byinshi yagiye afatira embargo, yagiye afatira imyanzuro y'uko bitemerewe kubona viza abaturage bo mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko ibihugu bya Afurika. Byagiye byumvika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye yumvikana igaragaza ko ibyo bihugu itazongera guha abaturage babyo viza byo kwinjira muri iki gihugu gikomeye cyane kiyobowe na Donald Trump. Igihugu cy'u Burundi rero muri ibyo bihugu bigera kuri 19 cyahise kiza kuri list, ariko ku munsi w'ejo hazutse hacicikana inzandiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ihamya ko nta murundi n'umwe kugeza kuri ubu nyine wemerewe kubona viza yo kwinjira mu gihugu cya Amerika. Wahita wibaza ngo se byatewe n'iki? Niyo mpamvu yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibanira cyangwa se ihagarika viza z'abarundi bose bashakaga kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarundi biravugwa ko iyo bageze muri Amerika ngo bagenda bakora ibyaha bitandukanye, hari ibyaha byinshi bagiye bakora, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zivuga ko mu itangazo ryabo bashimangiye ko nubwo umuturage umwe wo mu gihugu runaka ashobora kwitwara nabi ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishobora gukomatanyiriza
abandi baturage bo muri icyo gihugu yaturukagamo. Bivuze ko rero hari abarundi bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitwara nabi, ntibashobora kubahiriza amategeko agenga USA. Kugeza kuri ubu nyine n'abarundi bose bari bafite visa bahise bahagarikirwa. Bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ambasade yayo iri mu gihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu nyine nta visa irimo gutanga ku bashaka kwerekeza muri iki gihugu cya Amerika. Bakunzi bacu, birazwi ko neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu gikomeye cyane, abaturage, abadiplomate, rwose abanyagihugu benshi babifuza kugana iki gihugu. Bikaba bivuze ko rero ryaba ari ihurizo rikomeye cyane, dore ko abarundi batangiye kuvuga ko wihwisa ko impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zababaniye visa cyangwa se zabafungiye visa, zabahagarikiye visa, bari uko ngo igihugu cy'u Burundi ngo cyaba kirimo kurwana, ngo kikaba kirimo kubangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka tubabwire ko kuva imirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo yakongera kwaduka, Perezida Evariste Ndayishimiye yahise agaragaza ko ashigikiye mugenzi we Felix Tshisekedi. Yakunze kugenda yumvikana mu magambo menshi ataravuzweho rumwe, ariko abantu benshi bakaba bibaza inyungu yabakura muri iki gihugu cya Kongo, dore ko binavuga ko abasirikari benshi b'u Burundi baba baraguye mu mirwano yaberaga mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Nord Kivu. Kugeza kuri ubu nyine Evariste Ndayishimiye akaba akomeje gukora ibishoboka byose ngo akomeze arwanire hariya mu gihugu cya Kongo, nubwo abakongomani bakomeje kumushinja kwifatanya na Wazalendo, kwifatanya na FDLR ndetse na FARDC, nubwo abo bose rero bashinjwa kuba ari baharifu cyangwa se ari abagizi ba nabi, dore ko igisirikare cya Leta ya Kongo na Wazalendo bakomeje gushinjwa ubufatanye na FDLR, kandi FDLR ikaba ari umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Bakunzi bacu, uyu mu minisitiri musha rero wagiyeho mu gihugu cy'u Burundi akaba asanze ibintu bitameze neza, ariko rero akaba yitezweho akazi gakomeye cyane. Ikindi kandi uyu premier ministre musha ugiyeho, reka tubabwire ko agiyeho, ariko agiyeho mu kwezi kubi. Uku ni ukwezi kubi mu gihugu cy'u Burundi, hamenetse amaraso y'abanyamurenge kugeza kuri ubu nyine batari babona ubutabera. Abigambye gukora ibi byaha babyigamba ku maradiyo mpuzamahanga, kugeza kuri ubu nyine ntawe urafatwa ngo atabwe muri yombi, ashikirizwe ubutungane, aburanishwe ndetse ahanwe. Agathon Rwasa akaba yidegemza mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu akaba yarahoze ari inyeshyamba yarwanyaga ubutegetsi bw'u Burundi, akaza kugara rero akaza gutangaza ko binyuze mu muvugizi wiwe, bitangazwa ko aribo bishe abaturage b'abanyamurenge bari bahungiye mu Gatumba hariya mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi kugeza kuri ubu nyine abanyamurenge n'inshuti zabo bakaba bakomeje kwibaza impamvu nta kirakora kugira ngo uyu mugabo Agathon Rwasa agezwe imbere y'ubutungane, asobanure ibyaha by'inyoko muntu yakoreye abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari bari mu maboko ya HCR mu gace ka Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Reka ngushimire wowe ukomeje kubana natwe, njyewe Ndimbera. Niba utarakanda subscribe, biroroshye cyane gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu azajye kugeraho ku gihe.